naťahuje krydelka. Tuším, že tie krídla začínajú mávať. Troška poškodená vozovka. Nerovná. No, na ktorej ceste pristaneme? Už sa to láme, tuším, na poli, alebo... Cabin crew, take your seat for landing. No. Hej. Rozoznávame aj detaily. Čo? Ale že rozoznávame aj detaily už pomaly. Už vieme oddeliť pšenicu od raže. Čo sme mali žať? Ešte nie. Až o mesiac. Si všimnete, jak mávame tým krídlami. Teraz to príde. No. Prvé koliesko, druhé, tretie. Brzdy. Mine damer og herrer, velkommen til Oslo Lufthavn Gardermoen. Vi ber deg være vennlig å beholde setebeltet festet og midtgangen fri for all håndbagasje inntil flyet er parkert og skiltet med setebeltet slått av. Vi gratulerer deg. Pass på at du får alle personlige eiendeler med deg og vær forsiktig når du åpner bagasjen, sånn at ikke noe faller ut. Så gjør vi oppmerksom på at passasjerer som skal fly videre innenlands, de må hente sin bagasje, gå gjennom tollen og sjekke inn bagasjen på ny. Kaptein Askedal og resten av besetningen takker så mye for denne gangen, og vi ønsker alle en fin dag videre. Ladies and gentlemen, welcome to Norway and to Oslo Airport Gardermoen. Please remain seated, keep your seatbelt fastened and the aisle free from all hand luggage until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Please make sure to remember your personal belongings, and when opening the overhead lockers, please ensure that no hand luggage falls out. Also note that passengers continuing on domestic flights will have to pick up their luggage, go through customs and check in your luggage one more time. Captain Haskedal and the rest of the crew thank you for flying Norwegian today, and we look forward to see you on board again soon. Have a nice day here and goodbye. Have a nice. No.
Dáš to aj na Facebook? No, bude to tam. Ešte dnes. Lete bol celkom dobrý. A tam si očakával niečo iné? Neočakával niečo. Rýchly a dobrý. To nerovnú vozovku som očakával. Heavy nice, ne? Heavy. Ktorý je náš chliebik? Ktorý je náš chliebik? 48. Už nás tam čakajú. Aha. Tam kýva zďaleka.